Pogledajte ove ljude šta su uradili, kako su transformirali svoje živote, kako je zaista su pretvorili od nemogućeg moguće video. Želim da podijelim sa vama da smatram da je ovo nešto najbolje što sam mogla da uradim za sebe. Da me je program u potpunosti osvijestio, da me je, kako samo ime kaže, transformirao u jednu novu osobu. Osobu kojoj se život u mnogim aspektima promijenio. Program Proboj i transformacija pod vodstvom Sonje Simonovske je bio zaista fantastičan. Dobila sam mnogo uvide, spoznaja i što je najbitnije, program je tekao tako razdragano i opušteno. U programu sam dobila sljedeće. Poboljšala sam svoje komunikacijske vještine što je doprinijelo poboljšanju svim mojim odnosima, poslovnim i privatnim. Zatim dobila sam više jasnoće, odnosno povezanosti i svjesnosti o svom tijelu, o onome što je potrebno kako bi se održalo u vitalnosti i zdravlju. Dobila sam i ono najvažnije, a to je energiju uspjeha, kako je održati i doći do ostvarenja željenog. Program je zaista bio fantastičan i moje tople preporuke za sve vas. Ja sam Radmila Marković, imam 66 godina, živim u Francuskoj. 2021. godine imala sam puno zdravstvenih problema, a to je jedan infarkt koji me je ostavio sa 19% kapaciteta srčanog rada. Tražila sam samo malo da poboljšam moju energiju. I u tome momentu pronašla sam Lens i Sonja Simenovska, gdje sam se upisala, pa kazala sam nemam što da izgubim, probat ću, vidjet ću kako će to ići, probat ću. To je se baš okrenulo na jednu veliku dobrobit u mome životu. Posljednja vizita kod moga kardiologa pokazala je jedno normalno stanje srčanog rada. Ja sam se u rekordnom vremenu vratila na moj posao i uvidjela sam puno drugih problema koji su bili uzrok toga srčanog infarkta. Radila sam puno na emocijama, radila sam puno na uverenjima, tako da moje zdravstveno stanje se drastično poboljšalo. Poboljšalo se i na drugim poljima moga života. Pronašla sam i moju svrhu, sada ću raditi jedan novi posao. Hvala Sonja, hvala Lens, hvala univerzumu, hvala svim prijateljicama sa kojim radim. Ja sam srećna. Hvala svima. Htjela bih da se osvrnem na program Proboj transformacije. U ovaj program ušla sam isključivo iz jednog razloga, a to je moje zdravlje. Imala sam nesnosne bolove, imala sam više udruženih bolesti koje su me sputavale svakodnevno u radu i kretanju i uopšte u mom normalnom kvalitetnom životu. Međutim, ulaskom u ovaj program shvatila sam da sam imala mnogo više razloga zašto mi je baš ovaj program trebao. Ovdje sam razrešila mnoge moje blokade, postala sam sigurnija, svesnija, mirnija, radosnija, nekako brže nalazim rješenje. Osjećam se kao nova, potpuno nova osoba. Prvobitni razlog zašto sam ušla u program, u toku ovog programa ja sam skroz zaboravila na njega. Zašto? Prosto iz jednog razloga. Moji bolovi su se potpuno smanjili, minimizovali. Znači da mi nisu uopšte u toku programa uopšte mi nisu pali na pamet. Oni su još tek malčice prisutni, ali oni mene više ne sputavaju u radu, u kretanju, u normalnom životu. Ja sam veoma sretna i zahvalna samom Bogu, a i Sonji što smo se sreli i što sam prošla ovaj program. Ja mogu slobodno reći da me je ovaj program potpuno preporodio, potpuno transformisao. Prava transformacija počinje sa dobrim učiteljem. Upravo u programu Proboj i transformacija kod mene se desila nevjerovatna promjena. Počela sam da volim sebe i svoje telo, uviđam svoje kvalitete i vrijednosti, budim se sa radošću. Zahvalna sam na svakom trenutku, volim što sam prošla ovaj program, velike mi benefite doneo. Moje samopouzdanje se povećalo, riješila sam mnoge blokade i strahove i lakoću imam u životu. Mnogo mi je lakše dok kroz bilo koji program prolazim i problem rješavam mnogo lakše nego što sam ga rješavala pre ovog programa. Jedna osoba sam sad mnogo zadovoljnija i srećnija
nego što sam bila pre ovog programa. Moje ime je Jasna Medenica. Pitala sam se kako mogu da promenim svoj život. To je bilo konstantno moje pitanje. Promjena u mom životu je usledila ulaskom u program Proboj i transformacije. Kada sam promenila pogled na život i stvari oko mene su počele da se menjaju. Ovaj program je probudio ženu u meni koju sam davno izgubila kroz život. Promenila sam svoju jutarnju rutinu, ne kukam i ne žalim se na život, nego sam zahvalna što ga imam. Zahvalna sam mome telu što me nosi kroz život. I osvestila sam jedino što mogu da promenim u ovom životu sam ja. Hvala dragim damama na podršci, hvala dragoj Sonji Simonovskoj na genijalnom programu, zahvalna Bogu na ovoj prilici. Idemo dalje. Za mene je ovaj program bio baš u skladu sa svojim imenom. Kroz ovaj program sam dobila odgovore na brojna pitanja, došla do brojnih uvida i blokada koje su bile duboko utemeljene u mom biću još od najranijeg djetinjstva, a koje su me ometale u mom životnom putu. Kroz program sam se bolje povezala sa sobom i sopstvenim bićem, što svjedočim da omogućava lakšu komunikaciju sa spoljašnjim svijetom. Vjerujem da sam kroz ovaj program prokrčila sebi put za bolju, ljepšu, srećniju budućnost. Program Proboj transformacija. S obzirom da sam bila i na drugim programima, za mene je proboj i transformacija pravo otkrovenje. Postigla sam mnogo toga. Beskrajno sam zavoljela sebi. Moje samopouzdanje je poraslo. Moji zdravstveni problemi su se otklonili. Ja sam jednostavno nova osoba. Da, to je moj metod Lens. Imamo najveći sertifikat za kvalitet rada u coaching edukacijama, ličnom i duhovnom razvoju ISO 9001, koji smo dobili u Austriji i mi smo jedini našim prostorima koji to imamo. Za sve informacije o mojim programima, edukacijama, o edukacija Holistic Coaching Lens, program Proboj transformacija, kao i mnogim besplatnim programima, besplatnim radionicama, možete vidjeti dole ispod ovog videa.